baratunganya ibintu, abatiyizi baronona ibintu. Wenye wanajijua wanaandaa vitu, wenye hawajijui wanaharibu vitu. Repeat again. Ndasubiyemo kandi nyinyi mnenda kujijua. kujijua. Baratunganya ibintu. Wanaojijua wanaandaa vitu, wenye hawajijui wanaharibu. Imani iravuze rero. Aganza mafi yo mukiyaga. Atawale samaki za maji. Nigiye utari sumare. Hata nyakati ya uko sumare. Ibiri mukiyaga kubera ko biri mu karere ka. Yenye yako barini kwa maana yako katika anga yako. Ni wewe biganza. Ni wewe unavitawala. Waganza inyoni zo mu kirere. Eti watawale ndege angani. Nacho bitwaye n'uwishize hejuru. Haijalishi na yule anayejiinua. Mu karere urimo. Katika anga umo ndani. Umaze kwimenya. Unapomaliza kujijua. Uraganza. Unatawala. Ibuka. Kumbuka. Amajuru na yuhora. Mbingu ni za Bwana. Isi. Inchi. Yarayihaye abana baba. Alipatia watu wa inchi. Muraza abantu bakoresha Imana ibintu bita tautology. Mnajua watu wanatumikisha Mungu vile vitu ambao wanaitwa tautology. Maana Mungu ngwino njoo ndaje nakuja bandaje endelea n'ibitungano ego impene yose inka mbuzi ngombe okay niki n'ivyikwega byose abikora iki abiganze okay abitawale genda bikwega inda hasi okay nuko Imana okay ngira ngaho nawe bandaje igomba kurema umudamu n'umukobwa nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo mu ishusho y'Imana niho yamuremye irema abantu bari ubwoko bubiri. Singomba gusigura kubijanye nuko yabaremeye rimwe. Sitaki kufundisha kuona kama aliwaumbia pamoja. Ariko le femelle le mâle bose bamagariwe kuganzisa. Lakini mwanamke na mwanaume wote wanaitiwa kutawala. Sivuze urugo ndiko ndavugisa. Sisemi ndoa, nasema dunia. Ko magazi imbere yanyu. Sasa kuona simama mbele zenu. Mumaze myaka myinshi mumva ijambo jima. Namaliza miaka mnasikia neno la Mungu. Begi message yuno Musa. Sasa hii message ya leo inakuja kukusaidia nini? Nende pole pole. Imana Mungu iravuze. Anasema. Ijambo j'Imana riravuze. Neno la Mungu linasema. Yuko amajuru arayiwe. Ya kuwa mbingu ni zake. Uvyanditse. Anayebiandika. Yobari Daudi yari umwami. Inaweza kuwa ni Daudi alikuwa mfalme. Aramenya ngo mu gihugu nganza. Akajua katika nchi natawala. Nikiwo nshaka. Ninaua mwenataka. Ngababarira uwo nshaka. Ninasamee mwenataka. Even if Nebukadneza umupagani. Hata Nebukadneza mpagani. Mu gihugu ciwe. Katika nchi yake. Yari ciwashaka. Alikuwa na uwa mwenye anataka. Imana iravuga. Mungu akasema. Naramuhaye inganje. Eti nimempatia utawala. Nikampatia uwezo kwa watu na kuvitu. Kwa niko Imana iraba renova. Hivyo ndivyo Mungu anavyomtizama Renova. Ndivyo namtizama Salomo. Ndivyo namtizama Salomo. Ndivyo namtizama Belize. Ndivyo namtizama Joshua. Anasema nimempatia utawala. Kuri yose ariko. Katika hiyo nchi yumo ndani. Ibaze. Jiulize. Niwahura na president aje gusaba ruhusa nyumba 10. Ukikutana na rais anakuja kuomba ruhusa nyumba 10. Tumubwira ngo asubire asome neza constitution. Utamwambia asome vizuri constitution. Agomba kugendera mu ikarti. Akitaka kutembelea mkarti. Nasaba uruhusa. Haombagi ruhusa. Aramenyesha kwa agiye kuyinjira. Anajulisha kama anaenda kuingia ndani. Now, duhere ku majuru rero mu minota nka 10. Tuanze kuma mbingu sasa dakika kama 10. Kwa majuru na yuhora. Eti mbingu ni za Bwana. Ivyo birere vy'ijuru. Izo anga za mbingu. Ni Imana gusifisa ijambo. Ni Mungu peke yake ana neno. Ni Imana ishoboye gukora ivyishaka. Ni Mungu anaweza fanya anavyovitaka. Aho hiyo mu majuru. Uko mu mbingu. Niyo Biblia itubwira. Ndipo Biblia inatuambia. Wabo tunigana nao. Eti wale ambao tunapambana nao. Sio wa mwili na damu. Ninataka nikuoneshe. Mkristo ari. Kile ambacho Mkristo yuko. Mkristo afise double identite. Yuko na identite mbili. Ni etre celeste na etre terrestre. Ni egle celeste pamoja na terrestre. Ivyitwa etre celeste. Binachoitwa mtu wa ivyo ngomba afate kwa kanya gato. Hivyo ndo nataka nikamate muda mdogo. Biblia ivuga ngo. Biblia inasema. Yaratuhezagiye. Alitubariki. Imihezagiro yose. Baraka zote. Yanu ho mwijuru. Za fasi ya mbinguni. Ariko ayo majuru. Lakini hizo mbingu. Na yayo. Ni ya kwake. Na yayo. Ni ya kwake. Bisigura ngo. Inamaanisha. Nushobora kuduga hari. Awezi ukapanda mubirere vy'ijuru. Katika anga za mbingu. Kurekipera ibintu vy'ijuru. Kuchukua vitu vya mbingu. Udasa nayo. Kabla ufanani naye. Nushobora kuduga
kuduka mu birere vy'ijuru. Hauwezi ukapanda kwenye anga za mbingu Ngurekipere ivyabisweyo. eti urekipere vilivyowekezwa huko kama ufanani naye. Icatumye Yesu aza, Kilichosababisha Yesu akaja ilikuwa ili akwambike identite yiwe, akuvike identite yake. bavuze ngo abo tunigana nao, wanaposema wale tunaopambana nao sio wanyama na mwili, nibakwemerera wewe kunigana nabo, hawakukubali wewe kupambana nao. Biblia inasema puisez votre force dans l'union avec Jésus. Ati mukwege imbaraga zanyu kubwo kunwana kwanyu na Kristo. Apana puisez votre force dans Jésus. Apana kukwega imbaraga zanyu muri Yesu. Puisez votre force dans l'union. Ati kwega imbaraga zanyu kubwo wige cyane kuba umwe na Yesu kugezaho ni wagenda mu majuru uboneka nka Yesu kugira ngo utegeke amajuru. Soma sana kufanana na Yesu ili utakapokwenda mbinguni utawale mbingu, kwa maana tayari unafanana na Yesu. Mari musi nimba twarahezagiwe imihezagiro yose hano ho mu ijuru. Mlikuwa mnajua kama tumebarikiwa baraka zote za fasi ya mbinguni. Kumbe hano ho mu ijuru ni kuri station kanaka tugenda kwa kiri vyacu. Kumbe fasi ya mbinguni ni ku station fulani tunapanda kuchukua vya kwetu. The Bible say, Biblia inavuga ngo yaratuzuranye nawe, eti ametufufua pamoja naye, akatuketisha naye. Ibi rero ndiko ndavuga aya sasa ninayoyasema nahereye hiyo hejuru, nimeanzia huko juu kugira ngo ndagucommunicate ili niweze kukwambia wewe umaze gukizwa, wewe umeshaokoka. Imana yahaye isi abana b'abantu. Mungu alipatia dunia au nchi wanadamu, lakini wanaoitwa wanadamu n'abayisilamu barimo, hata waislamu wamo ndani, n'abadasenga barimo, hata wenye hawaombi wamo. Abakristo batabizi, Wakristo wenye hawajui nibo bababara, ndio wanaoumizwa nyakati wanaposikia nchi fulani ngo kiganza umupagani inatawala mpagani. Sasa la feri imene ivyo biraba umwana w'umuntu. Ariko rero wewe, lakini sasa wewe, Imani igomba yuko wewe, Mungu anataka wewe utagumana ijambo kwisi gusa, usibaki na neno duniani peke ugire yake, ijambo kwisi, lakini uwe na neno kwenye nchi, uwe pia na neno kwenye mbingu, kuko majuru nayo uhoraho, maana mbingu ni za Bwana. Hama Biblia ivuga ngo dusa nawe, alafu Biblia nasema tunafanana naye, kugira ngo ibiri mu majuru ili yaliyo mbingu bikuyoboke nkuko bimuyoboka, ya kutii kama gisi yanavyomtii. Paulo amaze kugira ubumenyi buhagije, alipomaliza kuwa na ujuzi wa kutosha, ni muzi ko tuzocira urubanza n'abamarayika, akasema amjui kama tutahukumu hata malaika. Niko dushobora kucira urubanza les êtres celestes utari être celeste. Ni jinsi gani unaweza ukahukumu viumbe vya mbingu kama hauko kiumbe cha mbingu? Hapa nagomba nigishe gato kugira ngo ndangirize kuri Yesu. Nilitaka nifundishe kidogo ili nimalizie kwa hili. Na cyane cyane ko naho nogerageza gute, na sana sana hata nikijitahidi aje bijanye n'amajuru kuhusu vya mbingu biza gutahura baki, itaelewa wadogo. Ndabizi najua ikivyo kwisimura bitahura mwese, ya kuwa vya dunia mnavielewa nyote. Ahitwa mu majuru, panapoitwa mambingu, igihe shetani yakorotse, nyakati shetani aliposhuka, abantu benshi baza ko ari ngaha munsi y'isi. Watu wengi wanajua kama iko chini ya nchi pekee, Daniel yasenga, lakini nyakati Daniel alipo malaika ni yazibiriwe kuzimu, akuziwiliwa kuzimu, yazibiriwe mu majuru, aliziwiliwa huko kwa mbingu. Gituma Imana, sababu gani Mungu yemera yukugira kalite celeste, anakubali uwe na kalite ya mbingu? Ni kugira ngo, ni kwa sababu abisi barindiriye ivy'Imana ko bizobashika, nyakati wa dunia wanasubiri kuwa vya Mungu viwafikie, abijuru baduge no mu birere vy'ijuru kugira ngo barekipere ivy'Imana barungikiye ngo babizane, wa mbingu wapande kwenye anga ya mbingu ili waweze kurekipere venye Mungu waliwaindilia wavilete hapa. So listen this now. Umva ibi rero. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Urakoze Yesu. Thank you Jesus. Urakoze Yesu. Amajuru nayo uhoraho, eti mbingu ni za Bwana, ariko umumarayika arororotse, lakini malaika akiri mu anashuka majuru, akingaliki huko kwenye mbingu, arazibiwe, akazuiliwa. Amajuru nayo uhoraho, eti mbingu ni za Bwana, ariko umumarayika yarungiswe, lakini malaika alitumanwa n'uhoraho, na Bwana ageze mu majuru, anafika huko mbingu, arazibiwe, akazuiliwa. Imana Mungu ivuga ngo akana karere kanje, anasema hii ni anga yangu, uzana desordre ngaho, mwenye analeta desordre hapa ninampiga. Twala Mikael, we Mikael, akana karere kanje, hii ni anga yangu, nenda ukurikire neza, fuata,
kugenda, Mikaeli arururutse, Mikaeli akashuka, kubera ko amajuru arayuhora, kwa sababu mbingu ni za Bwana. Intambara yose itangujwe mu ijuru, vita yote inaanzishwa mbinguni, intsinzi ibiyuhoraho, ushindi unakuwa wa Bwana. Mikaeli aragwana, Mikaeli akapambana, ujya mu malaika arururutse, ule malaika akashuka, agera kwa Daniel, akafika kwa Daniel, Lange aje kwa Daniel, anafika kwa Daniel, akamwambia ngo nari naje kuva umunsi wa mbere, eti nimekuja toka siku ya kwanza, ariko ubwami bwo mu birere bwangwa, lakini ufalme wanga umenipiganisha. Lakini malaika umugabisha w'ingabo z'ijuru, mkuu wa askari wa mbingu, yaje aramfasha, alikuja akanisaidia mu birere vy'ijuru, katika anga za mbingu. Imana igwana ku mugaragaro, Mungu anapigana kwa hadharani, ariko mu birere vy'isi, lakini katika anga za nchi ikeneye Daudi kugira ngo igende mu ntambara, anahitaji Daudi ili aende mvita. Mu birere vy'ijuru, katika anga za mbingu, Imana igwanisha abamaraika, Mungu anapiganisha malaika, ariko mu birere vy'isi, lakini katika anga za nchi yari keneye n'umunyamubembe Namani kugira ngo itange intsinzi, alikuwa anahitaji mwenye ukoma Naamani ili aweze kupana ushindi. ari ibintu kanaka Imana igomba gukora ku isi, kuna vitu fulani Mungu anataka kufanya nchini, itazorungika Mikaeli, awezi tumana Mikaeli, izorungika jewe cange wewe, atatumana mimi au wewe. Ndaje kugira ngo ndakurungike, ninakuja ili nikutumane, ndaje kugira ngo ndakurungike, ninakuja ili nikutumane. Narivuze ngo ndaje kugira ngo ndakurungike, nasema nakuja nikutumane. bisigura rero inamaanisha ibyo hejuru ya juu vyitirirwa Imana, viwetwe vya Mungu, abo bantu bafise ubwo buzima bw'Imana, au watu ambao wana uzima wa Mungu, abavyawe n'Imana, waliozaliwa na Mungu, barashobora kujayo, wanaweza kwenda huko bakaboneka nkayo, wakaonekana kama hiyo, bagatinywa nkayo, wakaokopwa kama hiyo. Ico gituma amakuru yo kwirukana abadayimoni, ndiyo maana habari za kufukuza pepo ari amakuru ni habari yabemeye kwizera, ya waliokubali kuamini, maana waliomwamini, waliompa kipokeo, aliwapatia mamlaka ya kufanyika wana wa Mungu, au ndio walioamini jina lake. Mapepo sio wanaoishi dunia, ce sont les êtres celestes, ati n'abantu baba mu majuru, kuna mbingu na mambingu. Igituma magara ari imbere y'ibinyemajuru, sababu gani ninasimama mbele ya vile vyenye mambingu? Ninasema kwa jina la Yesu, toka vinaanguka, nibibona kano kagabo, abioni aka kamwana, bibona umugabo, binaona Bwana alizaliwa na Mungu, yuko na droit na visivyoonekana vya mambingu. Ningali fasi fulani naamini ahitwa majuru, panapoitwa mambingu, ubuzima tubayemo, maisha tunayoyaishi, ari vya majuru, kuna vya mambingu vyaje gutera desordre, vilikuja kutia desordre duniani. Biblia mu gitabo cy'Itanguriro 6, Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 6 eti malaika bavyarana n'abana wakazaa na wanadamu. Attention, niba bavyarana n'umugore wawe udafite ubuzima bw'ijuru ashobora kugutera kwa macho. Kama una maisha mbingu, wanaweza akapiganisha kwa mke wako, wakazaa na mke wako, bakavyara n'umugore wawe. So banda niendelee, niendelee. Now listen this. Umviki, iyo bavuza majuru, nyakati wanaposema mbingu, hawasemi mbingu, bavuza ibirere vy'ibitabonwa, wanasema anga ya vile visivyoonekana. Imana nigomba gukora ngaha kwisi, hata Mungu anapotaka kutumika duniani anatumia katika anga za mambingu, za fasi pasioonekana. Ndio maana anatembelea usiku, nyakati unalala chini, ikagukominika kuko ni muri sanse yaho umubiri utabona, inakukominike maana ni katika anga ya pale ambapo mwili hauoni. So abantu bavutse ubwa kabiri, sasa watu waliozaliwa mara ya pili, nyinyi ndaje kugira ngo ndagirize kuvyo kumasa, ninakuja ili nimalize vya nchi. Nyinyi nimufise gusa droit kuri no singomba kwigisha, amna tu droit katika vya hii dunia, nataka nifundishe, mufise droit no muvyo mu majuru, lakini mko pia na droit hata mu vya mbingu. Okay, abona bibwiye nibo bavuze amen, wale ambao niliwaambia ndio walisema amen. Nyinyi nimufise droit, hamna droit mufise amajuru, muvya nchi tu, mufise droit, muko na droit muvyo mu majuru, hata muvya mbingu. In the name of Jesus, ninakiri kwa jina la Yesu, cyose abadaimoni bari mu birere, kitu chote mapepo ya angani, ikintu cyose isi y'imhemu yakunyaze, kitu chote nchi ya ulimwengu wa kiroho ilikunyang'anya,
muri no droit katika hii droit ikwemerera kuopera mu majuru inakukubalia kuopere ugiye kuvyakira ubigarukane iwawe mu izina rya Yesu. Unaenda kuvipokea uvirudishe kwako kwa jina la Yesu. Utarekipera ndaza kugufasha. Venye utarekipera nitakusaidia. Ninajua nilichofanyika. Tugiye kwinjira rero. Tunaenda ingia sasa kuri parti kurikira. Katika parti ya kufuata. Naho twaheza hata tumebarikiwa imihezagiro yose yo mwijuru. Baraka zote za mbingu. BRB niri mwijuru. Haiko mbinguni. Naho twahezagiwe hata tumebarikiwa imihezagiro yose hano ho mwijuru. Baraka zote za fasi ya mbinguni. Bankobu niri mwijuru. Haiko mbinguni. Naho twahezagiwe hata tumebarikiwa imihezagiro yose hano mwijuru. Baraka zote za fasi ya mbinguni. Barclay niri mwijuru. Haiko mbinguni. Naho twahezagiwe hata tumebarikiwa imihezagiro yose hano mwijuru. Baraka zote za fasi ya mbinguni. Izahabu ziri muyinga. Zahabu ziko muyinga. Ndagomba ndakwigishe koma opere. Ninataka nikufundishe ni gute wokora biciye mu ijambo ry'Imana kupitia neno la Mungu. Look at this. Rabibi. Look at this. Rabanibi. Cornelio aricaye ameketi. Kaya ba Hosayama. Ndaimba jina ryawe. Ninasifu jina lako. Maana ya Abraham. Mungu wa Abraham. Maana ya Isaka. Mungu wa Isaka. Maana ya Yakobo. Mungu wa Yakobo. Nanuma hwanye nawe. Hakuna anayelinganishwa nawe. Nitafikisha kila nyakati. Natifikisha kwako. Mfasha abantu. Nasaidia watu. Alikuwa avugana n'Imana. Iko nazungumza na Mungu. Malaika anakuja. Ashikiye Cornelio. Anapomfikia Cornelio. Niyamubwiye. Akumwambia kiretse ibi kutoa hivi. Ndabona yuko ukeneye ibintu. Ninaona unahitaji vitu. Ariko naho ndi uwo mwijuru. Lakini hata kama niko mbingu sikubaliwi kubitanga. Genda urondera umugabo yitwa Petero. Nenda ukatafute bwana anayeitwa Petro. Imana ifise umumarayika yari ikeneye Petero kugira ngo ifashe Cornelio. Mungu ambaye yako na malaika alikuwa anamhitaji Petro ili asaidie Cornelio. Imana ifise abamalaika. Mungu ambaye ana malaika yari ikeneye Joshua kugira ngo ifashe taifa. Alikuwa anahitaji Joshua ili asaidie taifa. Imana ifise abamalaika baririmba neza. Mungu ana malaika wanaoimba vizuri. Yari ikeneye Renovana Sabaoth worship team kugira ngo wumve indirimbo. Alikuwa anahitaji Renovana Sabaoth worship team ili waweze kusikia nyimbo. Uko nyene niko Imana ifise abamalaika igomba kuguha imodoka idakeneye umumalaika ariko ikeneye umuntu kugira ngo ishise ico kintu. Hivyo ndiyo Mungu ambaye ana malaika akitaka kukupatia gari hahitaji malaika, anahitaji mtu ili aweze kufikisha hicho kitu. Amwe mu masengesho musenga ndabemeje ko mutazokwigera muyishirwa kuko mwasenze bitarivyo. Mamoja katika maombi mnaombaga na wakubalisha kama hamtajibiwa, maana mnaombaga visivyo. Niwavuga ngo mana ukisema Mungu ninakuomba nilete chakula, uzokwigera uyibona ikuzanira ubugari. Hautopimaga kuona Mungu anakuletea ugali hata limoja. Ikikubwira cha kunikoroga anakuambia reka kungora, mbingu ninazo lakini unapohitaji Joshua niambie Joshua akuletee. So listen this. Bibi tugende buhoro rero. Twende pole pole. Ni giki chemeza ko Imana yatanze isi ku bana baba? Ni kipi kinakubalisha kama Mungu alipana inchi kwa wanadamu? Imana Mungu yejeje kubumba Adam. Alipomaliza kutengeneza Adam. Yejeje kubumba Adam. Alipomaliza mtengeneza Adam. Yarikeneye kubumba Eva. Alikuwa anataka kumtengeneza Eva. Kubera iki? Kwa nini? Yejeje gusinziza Adam. Alipomaliza msinzilisha Adam. Atigeza fativu. Akupima kukamata udongo ngo abumbe Eva. Eti awetengeneze Eva. Ahitamo gufata muri Adam. Akachukua ndani ya Adam. Yari yemerewe gufata kuivu. Alikuwa hakubaliwi tena kushika kwa udongo. Utavuganye nuo yahaye isi kandi asinziri. Kabla hajazungumza na yule ambaye alipatia nchi, tena analala. Subiremo. Nirudilie. Imani ikeneye kubumba Eva. Mungu anahitaji mtengeneza Eva. Yari igifisi foroma. Alikuwa kingali kina foroma. Na formule. Yukunu babumba ba. Ya jinsi wanatengeneza watu. Alikuwa isanze yasinzirije Adam. Lakini alipokuta amemsinzilisha Adam. Yari yemerewe gufata kwivu ry'abandi. Alikuwa hakubaliwi tena kugusa kwenye udongo wa watu.
kuko yari maze kubuha Adamu. Maana alikuwa ameshampatia Imana nifise umupaka. Mungu ana mpaka. Ariko ijambo ryayo ni umupaka wake. Lakini neno lake ndiye mpaka wake. Nishobora kurengana kuco yavuze. Hawezi kutambuka kupita kwa kile alichokisema. Amasengesho menshi twama tugomba kuinjiza muri erere irengana imipaka hivyo yamaze gushika. Maombi mengi tunataka tumtie kwenye makosa azidi mipaka ambayo tayari ameshagaiwekeza. Now listen this. On vivi. Listen this. On vivi. Muriteguye. Mnajiandaa. Muriteguye. Mnajiandaa. Muriteguye. Mnajiandaa. Now Jesus. Yesu arakeneye gukizisha. Anahitaji kuponya dunia. Naho yari kugerageza gute? Hata angejitahidi aje. Ni yari gukiza isi atambaye umubiri. Hangeweza kuponya ulimwengu bila kuvaa mwili. Yarabikerageje long time ago biramunanira. Alibijitahidi gihe kirekire bikamshinda. Aravuga ngo c'est pas moi. Akasema nabgari nibishoboka. Haiwezekani. Iyi si nayihaye umwana w'umuntu. Iyi dunia nimempatia mwanadamu. Acha nivumilie. Nanje ninjire munda. Na mimi niingie tumboni. Kuko hari ibintu naona bishaka. Maana kuna vitu hata nikipita. Navyoshobora kuko nabihaye umuntu. Siwezi weza maana nimempatia mtu. Nataka nimalize. Ari ibintu kuna vitu Imana ubwayo Mungu kwa peke yake yamenye ko bidashoboka. Alijua viwezekani kutoa yeye yambaye umubiri w'umuntu akivaa mwili wa mwanadamu. Look at me now. Ndabubu. Then Jesus come. Yesu araje. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Agenda genze mu banyagihugu. Akatembea kati ya ngo gucungure ili akuokoe. Igihe bamukubita. Nyakati waliyempiga. Bakubita umubiri w'umuntu. Walipiga mwili wa mtu. Kugira ngo acungure abantu. Ili aokoe watu. Wait. Rindira. Okay. Ndachari ndachafise imbaraga nyinshi. Ntabwo ndasa. God is in heaven. Yes. Imana iri mu ijuru. Yari kugira guce. Angefanya hivi. Ndaje gucungura isi. Ninakuja okoa dunia. Iyo si nyene yari kucibomoka atarayicungura. Iyo inchi ingebomoka kabla hajaiokoa. Let me show this. Nereka niki. Okay. Ari umuntu atamenyera avuga ngo mana. Kuna mtu azoea anasema Mungu wa mbinguni. Mana mupastor asimbagurika kuri podium. Mungu mchungaji ambaye anarukaruka mpodium. Isi yayihaye abana b'abantu. Dunia aliipatia wanadamu nchi. Reka ndakueleke kandi. Jehova Rafa. Ndabonye muri Kamenge. Ninaona Kamenge. Bariko baramamagara ngo ndabataba. Wako naita ni wasaidie. Pum. Sugutabaga muca mupfa mwese kuko ahahonyoye muca mugenderako. Sio kuokolewa ni kufa nyote, maana kikanyaga tu mnaenda nyote. And now you pray. Baba, Dada, kuya usaidie familia yangu. Ingufashe umuryango wanje. Kuya wewe peke. Ingo wenyene. Mutakufa. Muraza gupfa. Mungu tutie nguvu. Imana duhe imbaraga. Na Jesus Yesu amenya ngo negerezwa kurondera formule ya indi nashizeho. Anajua kama anapaswa kutafuta ile formula ambayo nimeiwekeza kugira ngo shobore kuopera ili niweze kutumika muraka kare katika hii anga. Ndakomeze ko Imana ni kukubalisha kama Mungu idafise umupaka. Hana mpaka. Ariko umupaka ni jambo rya. Lakini mpaka neno lake. Kubera ko yigeze kuvuga. Maana aliwahi kusema kugira ngo cungugwe ili uokolewe utengerezwa gutanga ikimazi. Unapaswa kupana sadaka. Kubera ko ariyo formule terrestre. Kwa sababu ndo formula ya nchi. Igira impuhwe. Akawa na huruma. Eti acha niwaokoe. Formule iraifata. Formula yakaikamata. Sishobora gucungura nani. Siwezi nikaokoa pia. Ninagomba gutabara mwisi. Nikitaka kusaidia nchi. Negerezwa gukorera mu mategeko nashizeho kwisi. Ninapaswa kutumikia katika amri nimezoziweka katika nchi. Nangi kimazi. Inaomba na mimi nitoe sadaka. Bagikerere nkuko gikerego. Waichinje gisi wanavyochinjaga. Nico gituma Yohana. Ndio maana Yohana. Muri Apocalypse 5. Apocalypse 5. Abona umwagazi. Akaona mwana kondoo. Yuko kama vile amechinjwa. Kukimana ni ali gukorera mu zindi formule. Maana Mungu hangetumikia mzingine formule. Les limites de l'Éternel ce sont ses paroles. Ibishobora kuzibira Imana ni na majambo yayo yonyene. Nico gituma ari igihamagara ikananirwa kuza kubera majambo yavuze. Ndiyo maana unamuita anashindwa kuja kwa sababu ya maneno aliyoyasema.